салом мегӯям ба шумо ихлосмандони азиз, дӯстдорони барномаи ногуфтаҳо. Шуҷоат Асадуллозода актер аст. Актери номдор, машҳур, актере ки дар аксари филмҳо нақш офаридааст, дар мюзик видеоҳои сарояндаҳо нақш офаридааст, дар спектаклҳо нақш офаридааст, вале дар бораи ҳаёти хусусияш кам қисса мекунад. имрӯз шуҷоатро даъват кардем, зеро чанде пеш шунидам ки аз ҳамсараш ҷудо шуд ва шуҷоат имрӯз меҳмони барномаи ногуфтаҳо аст. хуш омадед. Ман дуруди тамошобинҳоро ба шумо мерасонам. саломат бошед. Барои даъвататон ташаккур. салом бинандаи азиз. саволи нахустин ба фикрам фаҳмо буд. шурӯъ мекунем аз ҳамин савол, яъне барҳам хӯрдани издивоҷатон чӣ? дар бораи эҷод гап занем аввал. дар бораи ҳаёти оилавӣ ҳарф задан намехоҳед? куллан ё ин ки бармегардем ба ин мавзӯъ? бармегардем. хеле хуб. ишқ, пул, душанбе сериоли пурсару садо ки аз ҷониби ҷавонони эҷодкор таҳия шуд, дар ин бора мехоҳам ҳарф бизанед. образи Қурбон, образи як ҷавони сода, зудбовар ки бо он мӯйлабҳои барҷаста, бо содагиҳояш ҳамаро ҳам механдонад, ҳам мегирёнад, як образи аҷоиб аз ҷониби Шуҷоъ офарида шуд. дар ин бора ҳарф бизанед. боша. таърихи пайдоиши ин филм ва даъват шудани Қурбон ба ин силсила филм чунин аст ки коргардони ин лоиҳа, яъне ин силсила филм Набиҷон Пирматов, ки бандаро на он қадар дӯст медошту на он қадар боварӣ дошт, чунки ман бо Набиҷони Пирматов, ин суханони худи Набиҷон Пирматов аст. вақте ки дар лоиҳаи якумамон мавсими дуюми силсила филми Умеди зиндагӣ бояд бо ӯ ҳамкорӣ мекардем, ҳамкорӣ медоштем ва ҳамчун коргардон дар мавсими дуюм Набиҷон Пирматов даъват шуда буданд ва пеш аз оне ки ба кор оғоз кунанд, ҳатман як рӯз пеш аз оне ки бояд ба наворгирӣ шурӯъ кунанд, як рӯз пеш мешинанд, машварат мекунанд ба сари як пиёла чой ва бо дуое корро шурӯъ мекунанд ва ҳамрӯз мутаассифона бо амри тақдир аст, намедонам дар кадом коре ки банд будам, дар он маҳфил иштирок карда натавонистам ва аз ҳамин ҷо ҳамчун коргардон он кас мехоҳад ки позитсияи худашро нишон диҳад ва мегӯяд ки ҳамун қаҳрамон, ҳамун бача манда дар кор нест, манда маъқул нест, амра биё даъват накунем, хеле мадам чеҳраш ҳам бачаро маъқул нест, биё даъват намекунем ша ки ин чӣ музахрафот аст? ин ман намедонам. баъд ин ҳамун суханое ки худи Набиҷони Пирмат Шуҷоъ гӯш кунед, қабл аз он ки масалан шуморо ҷалб мекунанд ба як ҷо, бояд қарордод ба имзо бирасонанд, шумо бояд райдери худро тартиб бидиҳед ва дар асоси банду талаботи шартнома бояд амал кунед. ин чӣ аст ки масалан коргардон метавонад бигӯяд ки не, ман дигар бо ин ҳунарманд кор кардан намехоҳам, вақте ки дар қарордод гуфта шудааст ки ки бояд чӣ кор кунад? чаро шумо қарордод ба имзо намерасонед? орзуҷон, ин хуб аст. баъд аз ин суханҳо генерали шуҷоати Асадулло ду баробар афзуд. яъне ки бибинед ки вақте ки сарпродюсери филм Фарҳод Сафаров мегӯяд ки Набиҷон, ҳар касе хоҳӣ ман аз проект озод мекунам ба ғайр аз шуҷоат бояд бошад, чунки муҳаррики асосии силсила филми мо ин шуҷоат аст. агар шуҷоат набошад, ман метавонем проектро махкам кунем, кор накунем. ва баъд аз оне ки пагош, яъне ки наворгирӣ шурӯъ мешавад ва 3 рӯз баъд аз оне ки шартномаҳо имзо мешавад, яъне ки ба кор шурӯъ мекунем, баъд меоем ва баъд аз оне ки кори ману дар вақти ба наворгирӣ, яъне ки муносибати ману нисбати кор, нисбати ман ҳамкорон, нисбати партнёр ва ба қавли худи Набиҷони Пирмат вақте мебинад ки ин қадар шуҷоат хоксору заминӣ аст, баъд аз ман ҳамунҷо омада, баъд аз якум рӯзи ба наворгирӣ дастамро гирифту, гуфт мана мебахшӣ. ман ҳамин гапҳоро гуфтам, на ки нафаҳмидам ки ин гуна инсон будастӣ. ва баъд аз ҳамин аллакай мо бо Набиҷони Пирмат дар мавсими дар силсила филми Ишқ, пул, душанбе аллакай аҳди бародарӣ кардем, мана кор карда шудем. яъне одам метавонад дар ҳар сурат бо ҳар муносибате ки аз тарафи кадом мешавад қимати худро метавонад ки пайдо кунад ва ҳамин гуна муносибати Набиҷони Пирмат ки имрӯз мо аллакай ҳар ду ҳамчун бародар аҳди бародарӣ дорем, қавли бародарӣ дорем, мисли бародар чашм нарасад.
шуҷо актер аст ва актери чӣ гӯям серпаҳлӯ. шуҷо шабеҳи пластилин аст, ки коргардонҳо аз ин пластилин ҳар чизе ки бихоҳанд месозанд. яъне лаҳзаи шуҷо инсони бадкирдорро бозӣ мекунад, лаҳзаи нақши инсони хушсалиқаро мебозад, лаҳзаи меҳрубон аст, лаҳзаи авбош аст, лаҳзаи ҷинояткор аст, лаҳзаи ошиқ аст. ҳар вақт ҳар хел нақш меофарад. аксари ҳунармандон бо як сабки нақш офарин мераванд то охири ҳаёти эҷодиашон, вале шуҷо ин гуна нест. шуҷо образҳои мухталиф дорад. дар як филм дидам шумо нақши дуздро бозӣ кардед, дар як филми дигар ҷавони ботамкин сабурро, ва охирин образе ки шуҷо офарид ин образи Қурбон аст. характери Қурбон чӣ гуна аст? яъне ба истилоҳ мегӯянд ботаник. дар бораи ин образ мехостам ҳарф бизанед. пайдоиши ин образам, яъне ки ин нақшам аҷоиб аст. вақте ки дар роҳ ғайри чашм дошт, бо набиҷони пирмард вохӯрдему, дар канори роҳ буд ва он ба мошин мерафт, ман дар канори роҳ меистодам ва таваққуф карда фаромада гуфт ки ҳамин хел ва шуҷоат чӣ хел аст ки мо ёфтем. бисёр хуб. ана дар давраи пандемия буд, на шурӯъ ва руҷӯи пандемия буд ва мо шиштем суҳбат кардем дар мошин. суҳбати мо ҳамагӣ қариб 10 дақиқа ёки 15 дақиқа идома ёфт, ки мо гуфтем ки аллакай ин суҳбати сари роҳ нест ва ҳатман дар ягон ҷо нишаста суҳбат мекунем. фақат ба ман ҳамин фаҳмондам ки нақши шумо нақши бародари калонии ман мешавад ва шумо ҳам мӯйлаб дореду ҳам айнақ. ва гуфтем биед барои тамошобини тоҷик, чӣ ба тамошобини тоҷик, чаро миллати тоҷик чунин қаҳрамони мисли Қурбон надошта бошад, ки чунин дили соф, чунин зудбовар ва чунин соддае бошад, ки дар фикри вай ягон ғараз, ягон кина, ягон чиз нест. ва беҳтарин тамошобини ман ин писарамакам аст, ки дар Истанбул қарор дорад ва ҳар муддат ва ҳар рӯзе ки вақте ки як қисматро тамошо мекунад, ҳатман ба ман менависад ки шуҷоат ана ин хел ана дар ин ҷашн хуб, дар ин ҷашн аст. хулоса бо ман маслиҳатҳо медиҳад. бори як маротиба дар яке аз қисматҳо вақте ки ман вориди ҳуҷраи утоқи кори Мубориз Усмонов мешавам ва дар он ҷо мебинам ки радио истодааст ва мегӯям ҳай Мубориз, ҳамин чизакҳои аҷоиба дар болои намин столот ҷамъ мекунӣ, ин зур будай. ҳамин ки барои дизиданам хуб, вақте ки дар ҷайба мемонам, бо гирифта дар ҷояш мегузорам, ҳамин чиз ҳамчун тамошобин ба писарамакам аллакай сахт расидааст, ки ва ҳатман зуд ҳамон шаб баъд аз тамошо, вақте ки соати 8 вақти бегоҳии Тоҷикистон ки аллакай нишон дода мешавад филм, ҳамоно баъд аз ним соате ки вай тамом мешавад ва ба ман навиштааст ки дар қаҳрамони ту Қурбон ин гуна фикрҳо набояд бошад, ӯ чунин нест. ва баъд аз ин суханҳо аллакай ман дарк кардам ки дар куҷое Қурбон, яъне шуҷоат дар куҷое аллакай қаҳрамони худро аз даст медиҳад. ва ҳар боре ки бароям бисёр душвор аст офаридани ин нақш, барое ки ҳамарӯза аз ҳар гуна инсонҳо мепурсанд ки барои ман ин дар серияи навбатӣ, дар саҳнаи навбатӣ бояд чӣ гуна бошад, чӣ гуна пурсу пос, яъне ҷустуҷӯҳо бисёр мекунам. барои ҳамин ман гумон мекунам ки ҳамин маслиҳати устодону ҳамин маслиҳати дигарон аст ки нақши Қурбон яке аз нақшҳои хубу дидани баромадааст. мӯйлаб чӣ? ман мехоҳам дар бораи мӯйлаб ҳарф бизанед. мӯйлаби сохтааст ва муаллифи ин мӯйлаб, ихтироъкори ин мӯйлаб рассоми бениҳоят хуби муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмаи Бану Абулқосим Лоҳутӣ, Умедҷон Рамазонов ҳастанд, ки офарин ба умед ки ин нақши Қурбонро бениҳоят як бо ҳамин детал, бо ҳамин мӯйлаб аллакай тамоман ба як шахси дигар. шумо дар театри Лоҳутӣ кор мекунед? албатта расман дар театри Лоҳутӣ ва инчунин дар донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъат низ ба шогирдон дарс мегирам. он мӯйлабро, яъне ман фикр кардам ки мӯйлаби сунъӣ нест. ина бисёриҳо ҳамин гуна фикр мекунанд. ҳамин гуна вақте ки дар роҳ ҳам мебинанд ва ҳама кас дар роҳ аллакай ҳамчун Қурбон мешиносанд ва ман дар ҳамин ҷо аллакай Қурбон мегӯянд ва ман дар ҳамин ҷо пай будам ки аллакай тамоми мардум ба интернет сару кор доранд ва бисёриҳо аллакай тамошо мекунанд. дар куҷоҳо Қурбон мегӯянд? дар ҳама ҷо. масалан куҷое ки наравем, чӣ больница, чӣ
дар канори роҳ саҳар ё боғча мерем дар боғча сӯи коргоҳ мерем ҳамин хел شما با نقلیات جمعیتی حرکت میکنید؟ албатта ماشینی خصوصی ندارید؟ якумин автомобиле ки қурбон барои худ харид ин баъди мавсими якуми силсилафилми ишқ пул душанбе буд ин запорож буд ки ина аз шаҳри панҷакен харид ва уна дар болои порт قربان بود. ин ҳамон шуҷоат яъне шуҷоат واقعا شما زپاروژец خریدید؟ ман баъд аз мавсими якуми силсилафилми ишқ пул душанбе аллакай барои худ як запорож гирифтам ки 4 баллон надорад ва уна дар болои портер то душанберо овардам. چند سوم؟ بگوید. барои нафаре ки барои қурбоне ки 723 сум аз китобхона маош мегирад 1826 сомони дига барои зангирӣ дар карташ дорад шумо гумон мекунед ки дар 5000 доллар من نمیخوام درباره قربان، من میخوام درباره شجاعت حرف بزنیم. شجاعت خرید یا قربان؟ شجاعت. من کمک قربان بود. چند سوم؟ به قیمه. چقدر؟ قیمه. چقدر بگوید؟ یا داریم برای حرف زدن نمیخواید؟ نه برای چی؟ چند؟ 1500 سوم. حضور در کجاستون زپاروژیц؟ در کارگاه. کار میکنن؟ در چه کار؟ نه. چرا؟ ماشینی که در 1,500 خریده میشه در بالای پورت ارتباط دوشنبه آورده میشه باز کار هم کرده میتونم. تعمیر نکردید؟ بعد از موسم سیوم. بعد از موسم سیوم. و حتما سوار ماشین میگردیم با. برای که автомашинаи шахсӣ ки нест барои ин бисёртар мардум даро мебинанд ва бисёриҳо шарм медоранд, бисёриҳо дороиҳояшонро мехоҳанд дар пеши чашми мардум нишон бидиҳанду аз гузаштаи хеш шарм медоранд, яъне гузаштае ки агар рабт дошта бошад бо сахтиҳо намехоҳанд ҳарф задан. бароям муҳим нест орзу. шумо наметарсед, аз гузаштаи худ наметарсед? ҳар кас чӣ гуна зиндагӣ мекунад вай ҳуқуқ дорад. аз гузаштаи худ намегурезед? не, вай ҳуқуқ дорад ки надошта бошад нишон диҳад ки дорад, вай ҳуқуқ дорад ки надорад нишон диҳад ки надорад. касе мехоҳад такаббур бошад, касе мехоҳад хоксор бошад, бароям муҳим нест. барои ман ҳамон шуҷоатам, ман ҳамон нафаре ҳастам ки дар оилаи зиёӣ, дар оилае ки бо нони муаллимӣ мана калон карданд, ҳамин гуна офариданд, ҳамин гуна ҳастам. нони муаллимӣ яъне падар муаллим? падару модарам муаллимаи забон адабиёт буданд ва падарам дар маориф кор мекарданд. дар файзобод шумо ба дунё омадед? مرکزی فیض‌آباد. مرکزی فیض‌آباد. یعنی برای مهم. حالا هم والدین اونجا هستن؟ هستند اونجا. خودم در شهر زندگی میکنم. میدونم شما چندین سال باز در شهر زندگی میکنید و من شجاع رو حدود 15 سال است که میشناسم. بسیار جوانی صبور است و میخواهم شجاع رو برگردانیم به سوالی که در اول برنامه داده شد. یعنی چرا ازدواج شما با همسر نخستینتون برهم خورد؟ چی بود سبب از هم جدا شدن شما؟ هنر؟ اکتوری؟ جوانی. سبکی. سبکی از جانبی کی؟ زندگی. چه خیلی سبکی از جانبی زندگی من نمیفهمم. منطقی این حرف. نه من گفتم بی جوانی. قسمت رو. نه گفتید سبکی. بیاید درباره سبکی حرف میزنیم. کی سبکی کرد؟ شاید کجا. جوابی دقیق نمیدید شما به سوالهای من. کجای بود که چی؟ جوانی گناهکار بود. برای این سبکی گناهکار بود. و بعد از این البته شجاعت تماما شخصی دیگه. یک نفر عاقل گفت که خیریت همین شیطان بوده است و انسان هر کاری زشتی که میکند به سر شیطان بر میکند، میگه که عیب شیطان و حالا شما هم همون عمل رو کرده اید میگید که عیب جوانی. نه در اینجا حتما البته جوانی هر یک سن و سال هر یک. نه شما گفتید که سبکی کی سبکی کرد؟ بنده شاید. این همین گناه ها میشن این خیلی کارا چون که هنرمندا به نهایت شخصای احساسی میشن اونها همه چیز رو زیادتر به دل قبول میکنن و زیادتر نمیتونن در کجای نمیتونن که زیادتر با اویله باشن، در کجای میتونن که مثلا کارها زیادتر بشه، در کجای میتونن با عالم باطنی خودش درآید و در همونجا بماند. البته و این چیزها من گمان میکنم مادامی که از این سوها کمتر بیرون باشد شاید
шояд барои онҳо тамоман чизи дигар бошад. чӣ шуд ягон фарзанде аз издивоҷи нахустин бар ҷои монд? нахуст духтарчам Нушофарин бо модараш зиндагӣ мекунад. Нушофаринро мебинед ҳар сари вақт? Не. чанд сол боз надидед? муддати хеле. пас мо нашуд? узр мехоҳам. чучу ҳозир барои чӣ? узр мехоҳам. Набош. аз издивоҷи дуввум фарзанддор шудед? албатта соҳиби ду духтарчаи дигар Сафия Бону ва Беназир. Сафия ва Беназир. хушбахтед? бениҳоят метарсам ки дигар ҳамон хатоё он иштибоҳое ки дар пеш буд рух надиҳад. Медонам, аллакай медонам ки кор талабот аллакай нисбати кор дигар хел аст аз ҷониби банда. бисёртар кӯшиш мекунам ки бо оила бо аҳли оила бошам, бо фарзандон бошам, чунки метарсам дигар. метарсед? яъне аз шикаст хӯрдани муносибат ва аз барҳам хӯрдани оила метарсед? хеле азоб кашид. ман гумон мекунам барои азоби рӯҳӣ кашидед баъди барҳам хӯрдани издивоҷи нахустинатон? албатта ки ҳаст. албатта ки вақте ба ёд меорем хотираҳои беҳтарин бо фарзанди нахустин, бо он чизое ки ба ёд меорад. ман як вақт ёдам ҳаст ки Нушофарин мариз шуда буд, ёдатон ҳаст? будам мехела. чӣ маризӣ буд? ин ҳамон аз давраи ҳамон таваллуд фишори косахонаи сар доштам ва аз ин чиз камтар азоб мекашидам. баъдан молиҷа табобат шудам. табобат шифо ёфтам. чанд сола шуд Нушофарин? 7. ин кӯдакҳои баъдӣ чӣ? ҳамин гуна 7 сола 3 сола. Нушофарин 7 сола? Нушофарин 7 сола. фарзанди аввалинатон аз издивоҷи дуввум чанд сола? 6. яъне Нушофарин 1 сола буд ки шумо ҷудо шудед? ё ин ки ҳамзамон бо ду ҳамсар зиндагӣ мекардед? чӣ тавр яъне инро бифаҳмем? намехоҳед дар ин бора ҳарф зад? бошад, маҷбур намекунам. шуҷо, дар ин бора намехоҳед, дар он бора намехоҳед. чӣ бипурсам аз шумо? як савол. чаро ришу мӯйлаби хеле зебо доред? ришу мӯйлаби худатонро истифода набурдеду мӯйлаби сунъӣ дар филми ишқ пул душанбе истифода мебаред? орзуҷон инҷа корҳо ҳамин хел ки аллакай якчанд нақшҳои кори дигар ҳаст. аллакай ба бисёр корҳои дигар аллакай ки банд ҳастем дар пеш ва умуман дар ҷараёни ба наворгирии силсила филми ишқ пул душанбе боз дусе лоиҳаҳое ҳаст ки мо дар онҷо сару кор дорем. барои ҳамин дар рӯи тоза, яъне ки беришу мӯйлаб ҳарчи илова кардан бенад хуб аст ва ма дар рӯи тоза, яъне ки метавонанд ҳар чизе ки хоҳанд илова мекунанд. барои ҳамин ҳунармандам ҳамин хел чиз аст ки бояд озода бошад, тоза бошад. вақте ки як лоиҳа агар муддати 3-4 сол агар идома мекунаду танҳо ҳамун бошад, метавон мӯйлаб монду ва то ба охир ин лоиҳаро ба анҷом расонид. аз оне ки талабот камтар бисёр. боз кадом лоиҳа? шуҷо, узр ки суханатонро мебурам. чанд лоиҳа дар пеш шумо интизор аст? дар пеш боз як филми мукаммали дига аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо бо коргардонии Муҳаммадрабии Исмоил аллакай ба нақша гирифтем ва сценарияам дастрас кардем. аллакай корболои ин рафта истода аст. ба фикрам рӯзҳои наздик ва ба наздикӣ ҳам оғоз мешавад ин кор ҳам. ва боз дар 6 клипи дига аллакай чӣ дорем, шартномаҳо дорем ки бояд дар ҷам нақш офарем. хулоса амин. Муҳаммадрабии Исмоил яке аз коргардонҳои бисёр номдори тоҷик аст ки чандин филмҳоро бо як
سبکی به خود خاص تهیه کرده است. درود محمد ربی، اگر این زمان ما رو میبینید و مطمئنم که این فیلم مجدد هم با اشتراک شجاع پسند مردم می آید. کلیپ ها با کی؟ کلیپ ها aynı zaman میتوانیم در این باره کلیپ ها درباره کلیپ ها گپ نزنیم، برای اینکه الکی چندین پیشنهاد هست. حاضر بنده که روزگی ندادیم، برای این حاضر کمترک مخفی میمونیم. اگر که یک تشبیه بعد دیگرش خفه میشوند، بیاید بگذار در این باره گپ نزنیم. و باز یک فیلم دیگر هم، یک 3 فیلم کوتاه دیگر است که این هم از سبحان گفتنی برادری عزیز الکی باید که با اون کس همکاری داریم و باید اون هم بنابراین و البته که اینها فیلم های خرد هستند و برای اینکه این 3 فیلم خرد باید روزای نزدیک گرفته به اتمام رسانیم، برای همین این کلیپ ها حاضرش دارم خیلی به جواب ماندگی هم. من در اینترنت حیات هنرمندان مشهور رو پیگیری میکنم و میبینم که آنها بر عوض کارشون دستمزد خیلی کلان طلب میکنند و ساعت کاریشون نرخ دارد. ساعت کاری شما چقدر است؟ چرا میخندید؟ همین هم بسنده کار؟ خیر، اگر من سوال پیشنهاد کردم، من روزنامه‌نگارم، وظیفه من سوال پیشنهاد کردن است شجاع. اگر تنها کلیپ باشد برای یک روزی کاری، در کلیپ میتواند 1500 باشه و برای حدودی $150. هم نوار و هم فراغت و هم استراحت باشد که وقتی که کارگردان صدا بلند میکند قهر نمیکنید؟ یگان میده صدا بلند میکنند؟ میشد. کی کرد؟ برای چی؟ کی صدا بلند کرد؟ نه، یک مثال ویژه آورده میتوانید؟ مثال ویژه ما اونقدر صدای بلند نمیکنیم که باعث رنجش باشد. ها میبینم که در بسیار صحنه‌ای که نفرایی هستن که غیر پروفسیونالی هستن یا که دیگر خیلی هستن. نه، چه نفر مشخص کی یعنی؟ برای صدا بلند کردن؟ نه، حضور گفتید نفرانی هستند که بیاید به طور عمومی نمیگویم مشخص، یعنی کی؟ پتروف، سیدروف، ایوانوف، نفر کی؟ گریگوروف например. مشخص بگویید کی رو در نظر دارید؟ من میبینم نکن این کارو با بنده داخل ندارد، چون که من با اونو پیش از اون که من با میدانی ثبت میام، من با اونو اول همه چیز محاکمه بررسی کرده نقطه به نقطه میفهمم که برای اونها هم ناراحت نباشد، برای من هم ناراحت. و حتما پیش از اون که ما با میدانی نوارگیری وارد میشیم، من حتما 3-4 مرتبه خودم مشق میکنم و همین که اومدم کم در کم است که بنده یکم استینتاق یا که صدا بلندی در نشانی خودم دیده باشم، خیلی با دیگران میدیدم. با کی مثلا؟ با کی میدیدید؟ یک مثلا با گریگور. یک مثالی مخصوص آورده میتوانید؟ نه. من گفتم که پیشه که من نمیخوام با عزت نفسی بعضی هنرمندا و بعضی آدم‌ها رو. یک سوال، شاید این سوال رو اکثر از تماشابینان عزیزی ما میخواهند پیشنهاد کنند. چی میشود زندگی قربان؟ اویلدار میشود یا نه؟ این اسرار استحصال خیلی گفته اکین اگر بگویم مردم میتونن دیگر تماشا نکنند، چون که همه روزه قریب 300-400 نفر همین گونه هم در سوال پیشنهاد میکنن که اکای قربان همین چی میشد مسئله کرشما، همین توی میشد نمیشد. و من کوتاه با یک علامت سوال به اونها جواب میدم که مقصد که خودم هم نمیدونم موضوع چی میشود. به هر حال خوشبخت میشود این قهرمانی شما یا نه؟ باید شود اما معلوم نیست، احتمال نشود، چون که پدر این زمان بیزن هستن، باید اول پدر زن بگیرد بعد قربان. خیلی جالب. و در نهایت باز یک سوال دیگر میگم اگر اجازت باشد. اگر اکتور رو انتخاب نمیکردید، کدام کسب رو انتخاب میکردید؟ بهترین سوارشیک میشدم. چرا؟ برای که بعضن وقت اکتوری وادار میکند که تو باید یک کسب دیگری داشته باشی که وای برایت باز مهمتر باشه. این کسب رو آموخته اید؟
کفشرگری می شود. کفشگری رو البته که یاد میگرفتم. برای چی میتونید بودید؟ برای چی؟ برای که بهترین کفشگر میتوان در بین یک ماه شد. یک بار با این کار مشغول شده؟ کجای سنجیدم؟ در کجا؟ چه کجایی؟ در کجا سنجیده اید؟ مثال ویژه بیارید. در فیض آباد. مثلا بوری سنجیدم که ها میتونم، بوری فهمیدم که میشه. با مهاجرت مهنتی رفته اید؟ بودم، نه با این کار مشغول نبودم. و اینا بوری در خونه برای ساختمانی چی کار میکردی در مهاجرت مهنتی؟ و من فکر نمیکنم که در تئاتر بانوی استانیسلافسکی نقش میآفرید. در طربخانه یهودیان کار میکردم، در اونجا به حیث ادمنستراتوری دوم در اونجا کار فعالیت میکردم در مسکو. در حال با مهاجرت رفتید و در طربخانه کار در اومدید؟ بعد از 3 ماه. تو 3 ماه چی کار کردید؟ تو 3 ماه در خانه اون نفر. کدام نفر؟ همون یهودی در خانه همون نفر. شما اون یهودی رو از کجا پیدا کردید؟ اون خیلی خشت برو در همونجا کار میکردن و من بردن گفتن در خانه همون باغبون. بعد اون این واقعا سال 2008 به همین وقتی که اونو طربخانه رو الکی فروختن به اسرائیل رفتن، بعد ما رخت به طرفی رخت بستید به وطن برگشتیم. بعد به کاری اکتیوری مشغول شدیم. صحبتی اولمون ایسویف مثلا میتوان کفشگری رو در یک ماه یاد گرفت، در 1 سال یا در 2 سال. اکتیوری رو در تمام عمر انسانیت میتواند از خود کردن نتواند. به نهایت کسب دشوار است. و برای همین من گفتم که مبادا اکتیور نشوم، حتما کفشگر میشم. به هر حال جای شجاعت صحنه است، میدان فیلم برداری است. در میدان فیلم برداری شجاعت شبیه ماهی در آب است. در روی صحنه تئاتر شبیه آهو در صحرا است. و من آرزو میکنم که شجاعت قله های بلند احترام و عزت و شان و شرف را فتح کند. برنامه نگفته ها اینجا به انجام میرسد. من سپاس میگویم و کلی بیننده ها که این زمان ما رو دیدن، تماشا کردن. سپاس بر شما، سپاس بر شجاع. تشکر.